Macam pernah tengok motor ni. Kau yang tukang keluar tu. Tak perasan. Aku laju sangat ke motor tu tak boleh kejap. So charger dengan adapter 84 volt ke 100 volt cepat kan. Ni tab tu kepala UK pin socket 3 pin 220 volt 15 ampere. Sambung kita punya charger motor kita letak charger sini. Biar aku titik minah ni. Kita sambung terus kan. Charger kita sambung ke socket kita. Kita scan ambil AC. So select level. Kita ambil type tu. Kita add charger. Plug-in connector. Plug-in authentication, preparing, charging. So dekat atas tu kita nampak kita ada charging. So kita dah sambung kita punya charger. So charger kita pun dah on. Kita dah sambung. So sekarang kita charging